Merci chef, bonne journée. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va. Oui? Je peux y aller? Je vais en Tanzanie. Ok, vous êtes bourré. Au revoir chef. Come yego none ko mu ndaba reka naje ndi umukozi wa leta ngo tugende naje ndimwe ndi umukozi wa leta ngo tugende guhiga umukoresha wacu tugirana ibiganiro nibaza ko mwidodomba kuko mwaramubuze yari inyegeje none numva ntibaramutora n'ubu nico gituma bavuga turasavye ibiganiro hagati y'abakozi n'abakoresha nuvuga hagati y'abakozi ba leta na leta none leta barayibuze nico gituma bayisaba ningo rero tuje hamwe twese tuje kuyirondera none ko mu ndaba reka naje ndi umukozi wa leta kandi babuze leta ubwo ari umukozi wa leta leta nini nyamara nshobora kuzageraho nkagarukira perezida nturi ku ruhande rwa aravuga ati nanjye ndi umukozi wa leta nabo ngabo nabo barashaka kugira ibiganiro na leta ubwo rero baze twishyire hamwe tujye gushaka leta nawe nk'umukozi wa leta mukuru arajya imbere abakozi ba leta bavuga perezida icyo atavuze ni hanyuma se urumva rero dogiteri wise bwa mbere ninde wamwigishije noneho ubwo na perezida ari umukozi wa leta ninde hanyuma reka turebe iby'iki kibazo uvuga ngo abantu fatanya ngende ntabwo nta ruhande ndi bujye ngo ndareba context y'ibintu twabaretse mushake leta mu mutubwire ni uvuga ngo abantu hari ikibazo cy'imishahara itajyanye n'ubuzima bugenda buhindagurika mu gihugu cy'u Burundi ntabwo ari mu gihugu cy'u Burundi gusa n'ahandi birimo kuba muri ahandi birahari noneho amasendika ashinzwe abakozi mu Burundi baricaye barasesengura baravuga bati iki kibazo barabanza barareba iki kibazo cyakemuka gute mu busesenguzi basanze nyene cubahiro umukuru w'igihugu niwe ushobora kuba yagiha umurongo baravuga bati rero turifuza yuko tuganira n'umukuru w'igihugu kugira ngo turebe uburyo ki imishahara y'abakozi ba leta yajyana n'igihe ikibazo bakigesheje ku mukuru w'igihugu bamusaba audience baranabonanye nge nusoza gutanga igitekerezo cyawe nimusoza gutanga igitekerezo ndasoma comment yego noneho mu gihe icyo cyifuzo bakigesheje ku mukuru w'igihugu kuko bashaka kubonana umukuru w'igihugu abaye ikibazo aravuga ati ahubwo mumfashe dushake leta iyo leta ko nanjye ni umukozi wa leta none se dushaka iyo leta noneho turebe ko ariyo yadukemura ikibazo tuyibaze hanyuma turetse wenda ibyo ngo kuvuga ngo leta icyo kibazo n'indi bundi wagikemura iki kibazo ubundi iki kibazo cyakemurwa n'uhagarariye guverinoma uhagarariye guverinoma n'inde umva nkubwire karo iki kibazo ku buryo bwa kinyamwuga iki kibazo cyakemurwa na leta n'indi uyihagarariye leta n'indi uyihagarariye ahubwo mbere yuko yihagarara leta iri ushaka uyihagarariye ni igihe wabaye representative ariko leta ihari leta ni leta y'u Burundi bashaka wowe ufite aho uzahirira yari inyegeje ahubwo no bufatanye icyo mbona ibyo president bavuga nibyo ni bufatanye bayishake gute oya uza ahantu barashakira ntabwo wenda n'ubwo namushigikiye iraho bagiye kwishaka barayishakira muri izo crise desire amaze kuvuga muri uwo mushahara bari gutaka muri ubwo bukungu butifashe neza n'ibindi bibazo byugarije igihugu nibamara kwicara bakabisesengura leta iraboneka inatangiye umurongo mugari kuri cyane ibyo nindi bifataho umwanzuro rero perezida yavuze ko perezida bagomba kujyana abaturage bakajya guhiga leta hitawe ese iyo leta muratekereza umukuru w'igihugu yajyana nabo baturage kwishaka muribaza bayikurahe oya yavuze ko ajya imbere bakamukurikira ubwo aho bari bujye ni nk'ariya bicaye bamwe bitoremo bavuga bati noneho nyakubahwa perezida twari tuje nawe nk'umukozi wa leta twicaye duhige leta turayibona dute leta twari buyibone muri iki n'iki bya bindi yavugaga muri ya kirize bagasuzumamo bagashakishamo bakaza kubona igisubizo ariko ntababeshye
niba njyewe nkeka ko yatanze kino igitekerezo cyawe yatanze iyi nyishu cyangwa se iki gisubizo ari ukugira ngo akwepe ibyo bari bamubajije ko ari ukugira ngo atagira ikintu avuga ku bijyanye no kongera umushahara muri leta ye ayoboye kuko kugeza umunsi hariho leta y'u Burundi uyoboye ni perezida wa repubulika niwe rero uramutswa ibibazo byose biri mu gihugu niwe rero bagombaga kujya gushaka ahubwo mu rwego rwo kugira ngo akwepe ataza kugira igisubizo atanga ati nimufashe tujye gushaka leta nanjye ndi umukozi wa leta hanyuma se ikibazo cy'imishahara n'ubuzima bw'abaturage ni icyo gukwepa ntabwo ari ikibazo cyo gukwepa yakaba gishakira igisubizo buriya ukabona ntaco niyagiriza ndabona ko niko nafashe igihugu ukiri kijuju canke uri mu mwijima ukabona ko jewe ndi umwasi w'igihugu ari jemwa y'igihugu jijuka canke uzotinda ujijuka kuko igihugu turagisanga n'ubwato turi umwe twese turiko dushikirwa twese tangura ziriko ziravugwa zitagushikira gusa uri kijuju nyine kimwe cyanyuma wewe ushobora kugenda ugategura ibintu nkabijya uja gatamo ubujuju kabisa nuko utazi n'igihugu nyine kibaho cyangwa gitagira gute ubonera hura ugabugarukiriza hafi rimwe nibyo hari igihe twadongo tubibona ibindi nabyo umuntu aratungwa n'Imana agakiyo hagira gute ibyo twese turaba ngo twabize Imana imbere ejo bundi hari umuntu w'umukozi w'Imana w'umugenzi yandikiye abwira ati horere ndakubwira umugani uri muri Bibiliya w'umwami yarakomeye n'intwaro yiwe yitwa Nabukadinezoro ati yashatse kubwira ngo abantu basenga ikigirwamana ciwe ati haramwe abagabo babiri batatu uwitwa Shadrach Meshach na Abednego banse kubaha ibyo bintu bibigirwamana ati batira mu nyenga y'umuriro Imana yarabakingiye bavayo ni freshere babateye mu nyenga y'umuriro bavayo ni freshere neza ati mu nyuma wa mwama ahubwo Imana yaramuhanye amarindwi arisha mu ishyamba kandi arwarakomeye ibyo rero Imana ishatse gukigira umuriro mukinyi aho kantu karanankoze ukuntu umukozi w'Imana yakanyandikiye ati burya abamuriba burya byo mukora na mwebwe Imana irababo hano ngiye kuvugamo ibintu bikomeye ejo sinabonetse sorry ariko umbabarire no gufata ufite umwanya uze kubyumviriza hano uri bwumvemo akavideo k'umupolisi n'akavideo gato ko kwa Mama rwa Gasabo n'akavideo gato ko kwa Faustin Ndikumana nukuvuga ngo impamvu mbanje kubivuga nakoze ibibakura mu rungabanga harimo abantu bitiranya ibintu ariko si bikwiye rero iki kiganiro nkiragije data n'umwami Yesu n'umwuka wera wowe turi kumwe ngo wahaye ikaze kandi wahisemo neza weho wakanze subscribe cyangwa se saboni kugira ngo uko dusohoye ubutumwa notification ibashe kugushyikira ariko Imana ntiba muri comedy kandi Imana ntiba mu bintu bidapfa cyangwa ngo bikire kandi Imana ntiba mu guhezamo abantu mu rungabangabo Imana ifata umwanzuro ifashe umwanzuro niba ari yego y'Imana ni yego niba ari oya y'Imana ni oya hatagira umuntu wumva mpanura ngo send the dead ubutegetsi burahindutse ngo umve ko Imana ngo iri hagati na hagati ngo ahari ngo oya jewe ntabwo nigeze senga Imana yitiranya ibintu bihindagurika ngo ku kwezi ngo biri bihinduke ngo yindwi ngo biri bihinduke ngo uyu twageze mu kwa 11 imvugo muri jewe irahinduka ubu turi mu kwa 6 nibyo tugeze mu kwa 4 muri jewe imvugo irahinduka ubu iyi mvugo rero ndi kuvuga ni yayi turi mu kwezi mugomba kumenya kuko harimo abari kuhanga amaso Bunyoni Rwasa Niyombare Bigirimana na Naka n'abari muri guverinoma Neva Everest Ndayishimiye
ntuza Reveriyani n'abandi ngo mushobora kubona bavamo ngo abantu batwara Uburundi. Inshuti yanjye, niba Uburundi butarakomeretse bwarasibye, niba Uburundi butababajwe ntibwaba buzigera bunababazwa. Niba Uburundi Uwiteka Imana yabuheza mu nyanja ntibujabuke ngo bugume mu Misiri, cyangwa bujabuke buve mu Misiri, cyangwa bukagwa mu butayu, ntabwo twaba dukorera Imana. Ariko nkurahiye ukuri k'Uwiteka wampamagaye, Nyiringabo na Isirayeli, Imana ntijya ruswa. Mu gitondo Sawuli Imana iramushyiraho iherezo, kandi uyu mugoroba Sawuli n'akabwike n'ibitekerezo bye na biriya byose Imana irabyegeranya uko byakabaye, ntubize ntukonje, iramuvumisa cyangwa iramuruka. Hari igihe rero umuntu avuga ikintu ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva, kandi amatwi y'impene yumva yokeje. Nta tongo turi kugura, harimo abamanurira ngo uzaza kubi Burundi, oya, nzaza nk'ingenzi, cyewe nzahagera nk'ingenzi. Harimo abambwira ngo naba navangiwe, oya, njye ntabwo navangiwe. Intambwe ku yindi, ntabwo genda umunyamasengesho ku karago. Ndi generali Profete Martin, si uyu mwaka mvugishijwe cyangwa mpanuye, si n'uyu biri burangire, jewe maze imyaka 16 ndi umuhanuzi. Ibyo rero abantu bose bidigadiga, urumva inkotanyi zamutumye, Samara urabyemezwa n'inkoho. Samara ikiri bubikweme. Yesu yarabavuze ibintu bitatu, aravuga ngo nimutemezwa n'ijambo ry'Imana nabwirije, muremezwa n'ibitangaza cyangwa ibimenyetso cyangwa utwumiza. Ntabwo habura na kimwe rero kiri bukwemeze. Reka mbareke mwumvirize izi video, nitumara dusye cyangwa se twanzike dusye, kimwe muri ibyo. Ariko harimo abantu bumva ari uko ingoma barinze kuzivuza. Rero ninza kuyaga urantungo unantahure ibintu biri kubera i Burundi cyangwa ibiri kubera muri iyi guverinoma ya CNDD-FDD, ni amateka, ni agakura. Igihugu cyaratobaguritse, inshuti yanjye. Igihugu shitani yarakirashe, arasa ibihaha, arasa umwijima, arasa umutima, akigira uko agomba. Kandi nibyo koko iguye ntawe utayigera ijanja, ariko nanone ngo uko umugabo aguye si ko ubugabo bwe bwangirika cyangwa se bubasitinga. Ahubwo hari ibyiringiro ko igiti gitemwa ariko kikongera kigatoha cyangwa kikongera kigashibuka. Niyo mpamvu niwitegereza uraza gusanga igihugu cy'u Burundi nibyo koko cyaratemwe, uvuga aravuga, ugaya aragaya, inyega aranyega, kugeza ubwo na bamwe bose bahita bahinduka ngo nanjye shaka gutwara u Burundi, kuva umuntu ari yadukije ngo nanjye naba perezida w'u Burundi. Hari ukuntu umuntu yisuzuguza, noneho igisuzuguro cyaba cyinshi, n'utagutinyukaga, n'utakumenyeraga, n'utakuvugaga, nawe akaca aboneraho agakora amarorerwa cyangwa ibara. Bisa n'ibyo nagiye mbona abantu benshi bavuga ngo na jewe gushaka kuba perezida, ngo Marie Tusengere nziyamamarize kuba perezida w'u Burundi, Marie Tusengere nzabe ugomba gukiza abarundi. Narababwiye ngo Dawidi ari mu ibanga, kandi guhishurwa kwe igihe cye niki, ariko mwese bamwe baramuhishwe. Harimo n'abamamagara bakambwira ngo baramuzi, ngo bamumenye, ngo bamubonye, sava niba umuzi. Mugabo mucunge neza, mutihenda kuri Dawidi w'ukuri. Koko hari umuntu uvuga ngo Imana yakuye Dawidi mu ishyamba. Imana yashingiye ku mutima Dawidi yari afite, inashingira ku mwitozo yari afite,
n'ubuhanga n'ubunararibonye bw'imyaka myinshi, umutima wo gukunda igihugu. Naho wowe ufite abantu ushaka gushyika ku butegetsi ngo nzahita nzamura aba ngo aba mbacinyize, ubwiwe n'iki ko Imana yagutoranyije? Ngo ngewe ngo ningera ku butegetsi ngo ibi n'ibi ngo nzatanga amahoro yo gusenga. Amahoro yo gusenga n'ubu ngubu arahari, ahubwo ikibuze ni iki? Ni urutonde. Imana izazamura kote zose, ntabwo ari kote imwe. Kandi Uwiteka ararengera bose nabi, nta n'umwe utari uwe. Ariko guhora n'ukwe no guhana n'inzigo n'ibye. Rero hano hari abantu bamaze iminsi bashonje kuba perezida, ariko bamwe, kandi hano ni mupyi, na shitani iragutera ikakubwira ngo ugiye kuba perezida, shitani ikagutera ngo ugiye kuba ngo minisitiri, shitani ikagutera ngo n'abahanuzi bakaza bakabihanura ngo nabonye ngo wabaye perezida. Nanjye harimo abambwira ngo babonye ngo mbi Burundi. Oya, njye ntabwo nta gahunda afite kujya kubi Burundi, nzahajya kuhaba mu buryo busanzwe, nahavuga ubutumwa, nahakorera, ariko njyewe ntabwo ndi kuragwa Kanani yitwa Burundi. Oya, ntabwo ndimo, njye mfite Kanani yanjye yitwa u Rwanda. Ntabwo ndi gusengera Kanani y'u Burundi ngo abanyarwanda bazimukire i Burundi cyangwa hagere n'ikindi gihugu kizimu. Ni Abarundi ubwabo Imana ihinduriye amateka i Burundi mu gihugu cyabo. Ntimwitiranye ibintu. Ninza ndi ingenzi, ninza ndi kurya ku mbuto nabibye, kandi ibyo nta muntu n'umwe unyica, ntihagire umuntu n'umwe uvuga ngo nzi. Oya, yenda wabigerageza, wabigambira, wabitekereza, ariko twe ntitwicwa n'amaboko y'umwana w'umuntu cyangwa shitani. Imana niyo ifite mu inshingano. Koko nabaye ku Musaga barasa mu rupangu mbamo, batera gerenade kuri korotiri iraranduka, urusoro rwatoboye igipesi bene iki, kameramani akibereke iki, ruragitobora, hano harashya, rugwa mu kigazi mpagaze nko mu ma saa 12 z'umugoroba. Diziwiteri, ninde wandinze? Kandi abatutsi barambwiraga bati uri interahamwe Nkurunziza yohereje kuza kutumara. Abahutu bati uyu ni umututsi Kagame. Abahutu bati uyu ni umututsi Kagame yohereje. Doke ndi hagati nk'ururimi. Cyakora ko nabwirije muri Rocher, cyakora ko n'Imana yari izi umutima wanjye. Jewe umutima wanjye Imana nigireba. Nisanga ndi umwanzi w'u Burundi nyicane n'abanzi b'u Burundi, nisanga ndi umwanzi w'u Rwanda nyicane n'abanzi b'u Rwanda. Ariko niba umutima wanjye utanga igihugu, ururimi rwo rwacikwa rukavuga ibyarwo, ariko n'umutima se uracikwa. Imana rero ireba umutima. Yasanze jewe singambiriye ikibi ku Burundi, singambiriye ikibi ku Barundi, hajya iranyica impori. Nipfa rero biraba ari umugambi w'Imana. Haleluya. Gupfa si icyaha, upfiriye muri Kristo. Naho uburyo abantu bapfamwo, Yohana bamuciye umutwe, Stefana bamutera amabuye, abandi babata hehe, babajugunya he, ibyo ni bisanzwe. Nta bumenyi urwo azapfa, nawe nta rwuzi. Kamemu Adolphe ko yapfuye ruriya se ntiyari general? Nkurunziza se wapfuye ruriya ntiyari perezida? Ndabaruta n'abandi. Nta umubiri n'umwe uzabura, ariko nanone Imana izaduhe gusinzira gikristo nk'abakiranutsi. Nihuse rero icyo naringamije hano ni ugukura abantu mu rujijo n'ubungabangabo. Ntabwo misiyo Imana yampaye, cyangwa se ntabwo ijambo itegeko Imana yampaye ari itegeko navuga ngo ni itegeko ryo kugira ngo nkubwire ngo dore naka ngo niwe uje kugucungura. Yesu yaraducunguye. Ngo dore naka ngo niwe ugiye gushyira ibintu ku rutonde. Bimwe numvise harimo abahanuzi bavuga ngo ntaraza ngo nta kizaba, ngo ntarahagera ngo ntabwo. Yesu niwe twategereje, yaraje. Ngo njyewe ngo nijye ufite urufunguzo mu biganza rw'Abarundi. Nta rufunguzo ugira, na Neva yaramuvuze
CNDD-FDD yararuhize irarubura n'abandi nkamwe mwararubuze urufunguzo rufitwe n'Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka we, urufunguzo rw'igihugu kugira ngo igihugu gitere imbere. Urufunguzo kugira ngo igihugu gitere imbere ntabwo rubikwa n'umwana w'umuntu. Imana izafunga icyobo cy'ikuzimu n'imiryango y'ikuzimu, ifungurira abakerubi n'abaserafi n'abamarayika bakorera igihugu. Murundi arye, anywe, aryame heza, agende heza, yicare heza. Yesu abikoze n'umutekano furu 100%. Kandi ibyo ntabwo ari bigiye kuzaba muri 2027. Oya, ubu isezerano rigiye gusohora. Hari abantu bategereje ko ngo ibintu ngo bizajya mu buryo Shimamanda yaje, Pacifique yaje, Bigirimana Nikora yaje, Marite yaje, ngo Abeli yaje. Abo bantu bose twese turi abakozi, ntabwo turema, ntabwo twe turema. Imana niyo irema igashyiraho kandi igakuraho. Rero iyo niyo mwategereje, iyo yaraje, ibisigaye mugomba kubibona. Naho uwizatoranya azicara kuri iyi ntebe mwese musange mutanamuzi. Bamwe biringiye Rwasa, abandi biringiye Bunyoni, abandi biringiye Faustin Ndikumana, abandi biringiye Rupyiri, abandi biringiye Pacifique, abandi biringiye Niyombare, abandi biringiye Evariste Ndayishimiye, abandi biringiye Ntuza Reveriyani Ndikuriyo, Kasupari Baratuza, n'abandi batandukanye, kuko buri muntu wese afite igice cy'abamufana ko ari we wabarokora. Twese mushyira agapira hasi, Dawidi ahantu ari buzanane, mwese ntawe uri kuhareba. Yego pe, sinjye muhanuzi jyenyine, wasanga harimo n'abari kuhabona, ariko benshi nta makuru bafite. Vrema nanjye mfite igice. Cyakora amakuru ufite 100% ni uko guverinoma ihinduwe kandi ihindutse, ni uko Imana itanze inyishu. Ibi neva ari kuvuga ngo tujye imbere, ngo tujye gushaka leta, Imana igatwara abantu, ngo leta yayibuze, ngo nawe ngo ni umukozi